yegi siasa na witi na mbere bo Meru omeya Meru na kinyante ngurune yetu yonde ya Kenya na mno atukethera tukimurika bwe ya gicigo mbunge gya Tiania West na raumirite kinya gitwira akethera kwi maendeleo ya yetete na mbere entereira achia Tiania West no mitambone etwarire okulukira namba chietu ni 0748918901 kana ruterwa Facebook na kinya YouTube wombe kwithira ugitwira ututhiatrite wina na kiure kira wina kio akiegie kana untubura wina huwa igigicigo mbunge akia Tiania West Mugambi ari na komba kwithira atukiariria mantu kathumba. Karibu sana mheshimiwa. Asante sana. Akere mutegeri wa Meru TV mwirito ryaku ngwiro ritana inagumite. Kezi sana kiantu wa Meru TV. Kimarito mito Dr. Frederick Mugambi. Umita rotere na rora Kenja Tiania West. Yap mezani director chibitari chita Mugel Care na Muga Chemist. Karibu sana daktari. Asante sana. Mitikiria ngwite daktari, mitikiria ngwite mheshimiwa. Yonthe yaku kwina Momeru awire rietwa no rira yakuria mwana. Karibu sana. Tiania West ikaria atia? Tiania West te karibu wega sana. Kwina challenges nyingi sana tokulukira ndene Tiania West. Na ibono ntoni ndiritaniritie. Provide for this CTMP. Nikenda bomba offer solutions to those challenges iranto veto bakulukira. Yes. All the best daktari, all the best mheshimiwa. Now integete we mu youth. Indi bitu mitotonya siasa ne we mu youth no kiona ayithu baba ingibera bakwari na rona mitandao ne indi tokinya kengira ndo bakomba kwithira bakiura. Uni mitometa ntonya siasa ne mu youth ni kwithira uni itariu ndangronda kinyankonyete nchariri kenjai kathomera kenjai primary kathomera Methene Boys kuchoka ngaita Kimathi University. Na ndenda kuwa bitumite ntonya siasa ene indre umwezi niko mbonete challenges iranto beto bakulokera nonto kumaranda chariro ndakurira kenjai ndathomera Methene uti change ndona ndene ya constituency in terms of infrastructure, in terms of education, in terms of road infrastructure mantone yange ya maingi sana owara twari miaka 23 no toriruare and we have been electing leaders ito zeta toika kianto mbungene ito zeta to chala representatives veto ndene yanze to beto to represent nambere inde nkona atongerie bo beto batufelite sana they have done nothing they want to daitaniri nde muyuzi ndawa ende tutetera antoba bakurakura batuwita nambungene na batuwita nambere ututetera toba chala no twingo iboturitira ndabone ndenda kwambiria change deningwa nikenda years later bizandio kinyizia Tigania eto na Meru eto antwara kiwirirwe Israeli yake nera ndaona kona indaritere ngwe kenda nyani mbe otira bangi babaize bendelezi ngwe. Okay, akwena Mutunga ari gitine tha yiro ni mheshimiwa Mutunga ni wakarite gite close to 9 years, right? Na uriwa ute with nambere gwithirite ukiona gicigo mbunge kira akia Tiania West miaka kenda close to kenda ya wathani bo Mutunga urendo mbira kinyagi cyoku akita mijili gachukirwo teke agitite menya Mutunga utengo yaritete uni utengo yekindona unduke yuko compare Mutunga constituency yeto performance yawe then constituency yeto na compare na other constituencies constituency yeto actually ni mwa constituency ira chinyuma sana then nde yeto na uninke ikwaelia intobira antobenda na kiriro kia antobeto ninge thina cio nyinge cheze na cha chama antwera bate kwenda ti nyanto beto tinto bibinge bakwenda anto beto barenda babizirwe barabara cio bombe kulitango icio anto beto barenda support in the sector ya agriculture nonto bazo tore arimi nikenda tomba kuona tomba iku kongela sources of income atomba nyoto rinto bieto nazo kone yomba ikwendwa tomba ikona mbecha so goyuchi onde na sessions yuchi onde okay arotere no education union table bonete etiteni untoke ikueta to our primary schools to our secondary schools manto no kaya kari orao ora ya kari bato burato thoma turi no bosukuru cheto ikari ruari ene nga challenge Mutunga nkamuri atri mheshimiwa wengo ire ko kurita
utikona nutu choketi nyuma sa constituency nibo no tobatu tukirite nikenda tomba ko correct that no change amantu yo akwina mirandi romba kwithira ikiretwa ni mubunge okulukira o thirikari nene na kuna mibango irethira ikiretwa maybe ni MCs okulukira thirikari chia county mugana no ntu nukuromba gitikia mubunge kidogo kwina mtu atikuelewa imirandi na imirandi iriku ibati kumba kwithira ikiuma akirobichi ya mubunge na imirandi iriku bati kumba kwithira ikiuma kirobichi MCA kendendera amukari gishigo mubunge getiania west ya kulalamika amenyandela lambikira barabara ina mtura bati kumba kwithira kimibwithia imubunge na ndila lambikira thoko ino bati kumba kwithira kimibwithia ni MCA tutethie kwathurana mirandi ya MCA na mirandi ya MP mirandi ya MCA kwina functions ira chere involved ke constitution yetu ira to yere anyo imweri held ni ere involved ya ke county government na itarira antoweto wa itachibitari ba chendawa kana bakona ndawa babati kumya chibitari u ile anda county government zo nilitana iliangu ina national government in support nunto tuinze to report ki Ministry of Health Ministry of Health ni ere involved watu kaikuya ki county government na county government ni oversee supply of the required pharmaceutical and non-pharmaceutical materials ile tumeronde ni hospitali nende ya kariba Meru County na kariba Tigania West bonde kweza kwa muntu akona mantu ya hospitali yaba yatiwita boya ya bati ikuruzirwa county government national government ya mantu ne ya barabara kuna barabara inacheza chicha member of parliament cha national government na kuna barabara inacheza cha member of county assembly cha county government barabara hichi za Zorani na hii tarira antobeto ba complain kuhusu barabara fulani iba bati ko mark boya bakamya barabara ira ba complain ya kezani MCA kana kezani ya MP nikenda tuinde tomba iko wake boya na witambere yamu lakini yoni itarira kaizira ndende ya itiki kaizira kimika sure inko laya sinyana members of county assembly baraba indene ya constituency kwa tukaenda tukariria inya governor kaizera iko twamwelenga tukona mura tuteria ntoweto ndo our main goal and our main agenda ni kuleta developments ni uteria ntoweto ni kuzikira kiriro kya ntoweto na working as a team ya tuteria ni kuomba kwa achievement ya that is collaboration of the county government and the national government leaders etheito kwaria ngwataniro ya MCAs ba Rutero Tigania West na mubunge ikariate ngwataniro ya MCAs na mubunge kuna baraba watanirite ano na kuna baraba watanirite ano te karibu ega sana ndio tukaona mantu ama ingi yara yabuzika ndene ya constituency ni mantu ya moya kezera kukiza kwina ngwataniro MCs ba moya na MP ikezera yito mato waita mbere na boya zaindi na ngoi nyingi muno itirikete ikariteka ndio mbayo yeto kaiza barabara imwe ibarabara chia MCAs na barabara ina chia MCAs chikaezera chitena ina funding ya uchibuizia ndio kaona kutena ngwataniro ya kundiscuss zainaira antoba itora riwa kulukira nikenda barabara wiyo mbaiko bwizo muno na mweko ina makurungu ya nara wetu ndona inyoke ezra mbeje chuma kina county government at least our member of parliament akaiza now take action akaomba kwa ninya the incumbent governor bawatanirite na MCA bonze bamona atiriwa bazikira aba sotrutere ne room twin there as a constituency and as leaders tubatikuza tukiwa tanaina tukalobe for our constituency tukarania na tongeria barabara yo in those superior positions nikenda bombo tutezakia bakona tuina ngwataniro na batezio ntobora inyake zani ntobwa MP bokeo umwati oskuma
inyana reo botethania mwithe. I mean teamwork is very important when it comes to development, when it comes to lobbying. Yeah. Okay, thaira nende ochimiri kuna kumba kwethiro kiwa nukwenda kuromba giti kia mbunge gicigo mbunge kia Tigania West. Maybe akukirite kio kailio kona kwina mantu yatibita bwega gicigo ni mbunge kirenda kwina yo uwori ingenda kwiya uchinchia na mbere ya miaka ya wathani maybe ebwa mutunga ayumba kwithira ikithira tucoka kuromba kura ringi na kwithira gukithurwa urona kanya go karandi no bichi ya mutunga omwira uni nende kinya kethira tutakinya kethira inkuromba giti kiki aku kwina mantu tubati kumba kwithira tukigwithia na twatira kariba Tigania West baba kumba kwithira bakiguneka oni takarandi na mutunga na utorera kinya karandi ano nontuba sababu chiakwa ira kumenya ni sababu cho kaumbikia kweria untiria lakini oni ningwa indaonere anjo initiative ya kona mazina ya rantu betu bakulukira nikenda njai light yonde na mbetankirizo na utabo community account project ira oni naninga kawate ziri through funding tokawatania tokaberia project ira so tiko work na ofisi ya mutunga oni na nti wakianio lakini nkawatanira na wakaaji Tigania West nikenda uni nabo tuwatanira mbona branko ba support nabo ba initiate project ira nikenda project ira tuzira na project ira tuzireta tukibita kizai tuzireta tukira ni project nyingi sana for example za itu tuzireta tuwikaira culverts na barabara chetu tukira indoi na inyakeza mbura itaurire inyingi sana mwezi yoyo 10 kukiura barabara chetu chikizukanga zaidi naoni ko ina mumbi tanka iza twana to itanaro iro kuluka nikenda to ita school ndara checha twikire ko keikura ningi barabara yote tumirika ngari te kulukira barabara ine na ito kirete culverts inyingi sana ito kirete kenjai one culverts ukirege komo one culverts ito kirete akize one culverts to ita waka box culverts na kama noro you know all these things we are doing so that to tetheria no infrastructure antu betu bomba ikuma inyamichio no tuitare moko kaura antu babetu batimei kuma ko secondly to ita na programming program izere tekira na national government program iraruto arianio ya kutetheria CHVs na machines chako ziva pressure sukari no tuivo komea sukari ni uraiti antu baba ingi na sukari muntu areta kairo enio atitwire ichenio kuru ikorere aitokuru na aitokuru kura ikeza ile a very great loss muntu ora akwa mobile atiomba kuwizia mantu amainge atiomba kuiritira ngoichi awe ini no kaika bindiana bawe baria baimurera kana baimumathira na tukeikoizia kureta mashinani machines ichi atotetheria kuthima aciari betu mbere nyamanto yathoka bakaitha baikumenya baina sukari bakaumba wa attend the nearest hospital kana the nearest health center nikenda baumba ukutetheka uterererwa health kintu kingi gitawa blood pressure machine ichi blood pressure turea yana nikenda tomba kurieria aciari betu kuringwa ni stroke ibuko mia stroke ni paralysis kana ina tuita brain attack muntu a paralyze uteru mwambari na kimiru na paralyze uteru muntu ora I am bedridden for a very long time na tutekwenda aciari betu bakinyau na one major cause of that ni blood pressure vitiko blood pressure yani blood pressure ikaiza ile uru indi gono tondone yambe na initiative uno tuinde tari cases nyingi mno cha stroke the survival chances is actually very less no ni mbo yambe takia na mashisi indi za inya to baizi mai rantore na bambira daktari pressure kaliyo na okamwira yanga tone ura to koina mi pressure na tukaendelea hoteli ya kariba Tigania West tukaendelea hoteli ya kariba Meru County no tubatu to serve Meru County at large yep. Okay, anibaka sana kwina video ndonete gitu ni mutandaone nuko burantu bachumiritie kugwata miti akwina mwari ugwatire gwito Trufena kiawe kia muthongomere itunete bangi bakigwata kinyau Meru lakini kintu kira kuchire betho yakwa akwina mwari ugwitwa Irene akurutana cukuru imwe ya gicigo mbunge kia Tigania West awete loka irabomba kwithira bakithomera na riwa watemerukiria mwankende ira mubunge wa gicigo mbunge kiu mutunga agachiuma
gutumiria ethira akibakira staff room ya arimu na wona kanyumba karagwatirite na aragutwika no staff room te antu ko kuwirirwa state education na skulu chetu chikaria tantere chatiania state education na skulu chetu ndani Tigania West we are in a very poor state of infrastructure nonto okay kwa elia skulu chetu irasi vitinya itebyo karera bimwe na bimwe irasi bimwe vitinya ndricha irasi bimwe vitinya mirango inde wachia anare nate bazomera ko na baisif wachia nate sukuru ikuirwa ina mubunge ai muchoreo president ikuweza ina irasi bikariyo yes nonto dai tutebati kweza dai Tigania West tokiari la kemanto irasi na ndrisha those are very small and minor things manto yao mikiko bwezwa inyana kiumia kemona sukuru chionze chika equipped ende angoenda kuwa our incumbent member of parliament has totally and terribly failed us when it comes to matters of education oyabu kuona mwalimu aiteseka no bo okuona arito beto baitesekera na inya barabara iba okulukira bamwe batekinya skuru kurire asukuru iro ama bata skuru so the state in which we are at ni state yembe sana na oni kona tutitite boya sa constituency na ingona itulagete behind us a constituency na ibono ntoku aruare when given that opportunity I will try and work on that sukuru chiako ndenda chikaraira chia bandini nyoro because there's some ko ino to kwenda yita batu zai batu to kuzomendiana and ba kura ba anginye miaka yo ba incumbent anaye bamutunga te antu bana inyana bani ni school ni antu ba umere yao indi nya school ikadhoka kana ikarea kudhoka it's none of their business they are not even concerned you know na ibono ndokuwa oni atere raundi Tigania ni Charlie ya member of parliament na matters cha education ibo kuona ingerani iti nacho nonto tuina foundation kwa yetu Muga Rescue Care Foundation da ito sponsored tuana around 13 juzi tuana twari ke social media twele ito yukirie na ito mbiro tuike school waziri shopping tobeke boarding school to clear feet yonze na maraiba kuzoma boya and those are the things that we want tukoendana betu baiza bakizoma kenda tukurasa constituency tutikoendana betu baizira nibo bakurira muchina bautiwa muchi nonto ba school fees na nonto baweza batena inya whereas we have a government ira you fund our constituency na itanambe chiche constituency chi yani chotezeria na yabo ni chotezeria maskuru ya yabo ende tore yako with school chetu bo yani ana yaba ina to ikia so we are in a very serious problem okay kuringana na uwe thina ina iri imbeche ite kurekeru kuma kithirikari nene kana kaikwea atikethira chitumiro na njira itibu ino tukinya au kugweta mubunge wa Kiharu Ndindi Nyoro wo urenda wo wathani ubwithi Tigania West ikare ya narora kwa Ndindi Nyoro mbezi cha wina ikuma na aria mubunge wenu atikomba kuthira kiuma cio kana icha mugu kwa gutumira mbeja cha Ndindi Nyoro ticha wecha mugu kwa gutumira aitumira development kitira aitumira mbecha ira kwa national government na mbecha yu kwetu cha na wacha national government acha kia proper planning kweza kwena embezzlement of those funds ukaiza kwena njira nyingi sana cha kuzoka mbecha ira akiwa aba ko bithi ngwacho na mbecha cheza nyingi sana mbecha jo mikiko ya chika equip classes ichonze chika renovate school chetu boya bora chitumeni na njira ira sasa so oni kona kwena negligence on parts of management na management CDF fund then ya constituency yetu yep ikirutera education in wanengero wathani ni bio kwa bwithi ya different General education only can make sure to work on the infrastructure, can make sure to work on the school fees. Mostly our day schools, only anacheza free. Nikienda na yabau, bateko ichiomba, bomba yuita kuna bakazoma from home. Tukaiza tuina program ingi, tukambilia our own textiles industry. Ya uteze rakiana yabau. Na tukaandika a lot of Tigania West residents. Baraba kaiza bandiki ko iweleza kira na ni eleza kira na member of parliament
na itethira i profitable ithe non-profitable organization ya utetheria arito betu nikenda nyamara batikomba ikona mantu ya uniform baraba inindi sana baitao batumirwa baita school na umenye tukia na program ingi na program ile itaira program ya ubatethera kiana all the required shopping kana all the required materials ila baba tutumira school inyama za ndoko yana tukatokoyana will be helping the community at large kibaraba itite boarding schools kuna bechi dato abaya kidogo kibaraba itite ndi schools kuna bechi dato kaya na completely toka make education free short okay ni boga sana apart from kwithira ruterero gima bo mwiri kwina machine ro kumba kwithira ukeyana thai ukathura we mbunge wa Tigania West kiruterero health no tunende tu au bo mwiri bo tonga boku kenda ukiomanya gwita ngwe ukethiro gima boku bo mwiri gutisa wasaba ruterero health sector ni mbiongo kongela akendo tira mukari wa Tigania West chibitari reo ndende negishiko mbunge kiwa weta na kumba kwithira kiono tungata boya Oninka work towards making sure to another level 6 facility in Meru. I know right now the president is concentrating together with the governor on making Meru level 6 facility, a Meru level 5 facility, a level 6 facility. Lakini chibitari chetu nyingi sana inato inachonda na Tigania West chela at level 4 facility. Ndio oninka izranke make sure ingo equip chibitari rero level 4 nene Tigania West. Kechinene chukuma at least level 5 na nyako kaombekana no chukume level 6 ndoka work hand in hand with the governor na kama support na ganto wako nikenda ntu wetu bombo tezeka in as much as those projects are limited to the county government most of the level 6 facilities chiza chepara status chirani on their own so I will work hand in hand with the current government nikenda tombo tezia ntu wetu nonto tutena facility inji sana ndene Tigania West nonto kwa iko ile level 4 so mia thene kwewe arere kwa neglected kidogo but ingo zangu ngavana nonto kwina mbecha chiaire na ingo na ile under construction na ingo na manto ama ingine kwa equipped na ingo na itoite boya but we have to do more kwina manto ama ingi sana atibizikite ku yara to bati kwa address asa constituency Okay, anibaga sana. Endratu kwa manto jegie Tigania West na mbunge Mutunga ikwithirite kuna siasa chibita na mbere chigwete munki muno siasa chia 1 term na siasa chia 2 term na muno abunge baraba ingi ibaraba ikiruterene rwa 2 term kuona ni iba kugwata mbaru thirikari ya rais Ruto na munini wawe akithure kinde kikuona ni tubati kumba kuthira tuna mirandi mingi muno ire kuma kire thirikari nene Tigania West highlight programs maybe kana mibango irere tikuma kire thirikari nene na yubunite hakariba gicigo mbunge ketiania istikana ikethire kibaguna na njiremo kana irengi oni mirandi ira monete ndene Tigania West niyo mwakendo nene murandi ura yoriana yondo kwelewa kwa ikinjai na wite tiwa konchero na mbele national government iboya sana ndo murandi yo ndo thoko ya ni president na utibo ngindo nani so ni tisa sawa ni na government yego za hii oningeza ndo ama nitena opposition ndo nkona in the government hakuna uzuri ndo nyama to akira thoko inatoa kulogeta kureta intobia ko india ko na lami chieto ichiamburero imutunga tutina lami tutaida to na single even tamak in Tigania West single kilometer of tamak in Tigania West ndio ninkoona ri thirikari ko zai uteithio ure toete ni uteithio wa 5% na 100% na ngona utingo ikulita ikiriki ni wono ndo amanite na opposition no ndo amana na opposition nikenda tomba correct material ati bitaboya ndene yandeto last week on Thursday ikwari na weya ni bombe chachia nyota akirindu kimbithe account ne ya Meru gicigo mbunge Tigania West ntiche kithira gutimana na barabo bere kwithira bakiwa mbecha kana ukumenya kithira kubere kwithira bakiwa kana yotibo bethire bakiwa ntiche kithira kuya youth bakinyirire mbecha cha nyota agicigo mbunge yako program yo nyota ni program itangwiriri ndo as a nation we cannot survive on handouts as a nation we cannot survive on beche kidogo chiko haya no
Nondonya wa 20,000 today. Au itakusaidia aje kesho. Ukayukia ntuko ya no tumira 20,000 hivi. Na hiyo ndo naona ako keiko ya na better ways. Na better forums. Cheko empower youth betu. Chio bonelie na bangu ira bakaiza bakirita. Nikenda bongo bomba wiche establish. Kweza kuisa sawa mno. Lakini tokea na becha. Tutumia follow. Bechira accountability tumeana atacha tumekire. Nyingi muno chireta into waste. Na nyingi muno ito tumeka boya. Ndio nikona atiri. Kwa na becha tia kuzoki lakini kutemea tuteria tokora. Okay, ndorete National Speaker wa Assembly Moses Wetangula akiaria uga gichunchi kia abunge kibaraba ikwetha itu kitalakinya mbunge watigania West 56% kirithira no tutethebia 2027 batithira bagichalo ringi bacho kwitini only 44% ya baraba komba kwithira abagichoko mimi kuringana na ngwira bombete kwithira abakirita no gwetikaniria na rwari ruru wa Speaker Wetangula. Inkona rwari Speaker Wetangula tia rodoki sana lakini percentage wao wati percentage right. Ndio meoni 90% ya shigo bunge baraba ende ya parliament ya Kenya ruari next year. Tukiringa kura bateza baichoka itende. Ndio they have totally done nothing. Gwe oni weta nara kuina tutam kuina manto yangi. Na anto wakire ya zina. Right now kuina mpara na kuina zina. Those are the issues. Tofauti kwa tukiaddress hii. Thina ya drought ni ete thina indi tondene ya Tigania West nontu twandire into na into ibiomire hantu batena bya kuria thai. Those are the issues that you miako ina basic needs chia muntu na they should come first. Sasa ni mantu ya bati kuya mbere tiyo tukoona tunaona mantu yangi yakiendelea tukauwa antu baba kwari na batire imparari pariza bakiaza wao. So nikona ibobo ya sana in as much as we are focused on developments and everything, still we need to check on our people. Our people are starving, our people are going hungry without food, na ito bati kona brato batezia. Ina mpara ine bati kwa declared as a national disaster. Nonto ko ina zina, anto ba ina zina. Na yekero president akiwa chibo bonde make sure na bonde ba school. Sukuru iya na bakwiro baite mama baina mpara bangi batena school fees batena uniform na mato ground ina indifferent ureta sukuru waita sukuru okaingo okaingo netia mulitoa ita kaingo nonto atena becha mulitoa ita kaingo nonto atena uniform na president na hai tora tuike school. Don't you see there is a problem there? Kuina thina alafu in matters of education na basari sira chete chikaya na wandene Tigania West. Basari siu chiteka wa no njirere batiri. Nontonite kwa ya basari oeto kibande. Wachoko oeto kure iku. Na kenda otari ngire nkabet kura ohote aba basari. Ni ati akumenya abo tamurikire kura. Ni ati akuku. Kuina siasa ikuendelea. Nene ntora. Na burago menya bota muringire kura ari yukia kura ikuwa kona kura ikuwa ringirete tuwe Tigania East lakini wewe mukario Tigania West inya kezera muchari omona kara tuwe Nairobi muchari onge na kara ku owate qualify agairo ate qualify kwa basari kaibati kwa bantu baiko basari bati kwa residents baba Tigania West na ibati kwa residents ba Tigania West kuna residents ba Tigania West baraba kara achiari baba mubakara nao na bangi baikara muchi na achiari bara batemei ko rombasari na arabari na ana na bakuzome. So tukona ibobo ya sana achiari bara bai considered kuma na araba umite nundu achoka ko nuno bati utetheka imbasari. So ngona ni itebobo ya kona ibobo ya itarira muntu nyakethra ya unindi tango itu for example Nyeri ana Nairobi na ndina family ya kwanara batibati kwa discriminated against that mwana kwa itara watu katika ambassador for example that is wrong. Thank you. Atukichoka au kaunti yetu ya Meru tukiambiria
akwina ngavana wikuo amutuma twethinki tikitira nwithire tukithiatira kwa ndene buru siasa cha Meru over the past maybe 2 weeks kwithirite kwina kuchanio agwitwika munini wa ngavana Linda Kiome ina kwa St Line akwina CCM ayukitu eno nenda munini wa ngavana bantu yamaingethirite yagite na mbere tikithira kuona ye trend na kithira kuona ugevuku igure mantu imbonete lakini yoni I call for peace peaceful resolutions na inkomenya anto bakaraniria ibamba solve mantu yo ndene nyumba yo yatio tura nao so I call upon the governor to address that issue with his na anto bawe bango staff bawe nikenda bomba iweta mbere boya na bomba ikwelea no siasa uchiketika izo chileo twaringire kura twathura akawira Mwangaza ingabana siasa chiringwa mantu gokarabura gwa karire ethira akia impeached twayukia ngavana mutuma twethinkia twika ngavana wa kaunti ya Meru kuma mutuma ikuyukia wathani sofa umbikio mureti atena muno gicigo mbunge getiania West kwina murandi areya andanterira butuku wabu ngavana wa Meru ombire kwithira kinja barabara kana ngavana wa Meru ombire kwithira ya kachukuru oni mbonete ngo chikiendelea nao mbonete barabara chikire mo MCs mbonete hockey tournaments chawe chako empower youths in terms of sports in as much as oni tomba iko huwa my political stand in terms of governorship ya Meru County ninte koenda kuwa tekuritango okay na kurita in as much as I may not support him or I may support him but nite koenda kuwa ngoete kutika iketika inkoona baichumia braba kuomba na dhaimero kwina peace actually kwina peace tibura kwa yana ichali ende ntekwenda kuguzia ya usana okay antukembe thebe ingi barabarira kaito kakaita bakiuga ba supportere atongeria abaikona twanyo totongeria babatianiria abatio bangu igwe baberite nende ngakwangu nda chalwa omba kwithira kin support na ari uchalwa gotwika nende batikumba kwithira bakiririkana ndukembe the in your case we muyuthi na nende na we siasene na murungu aimbere ukwewa gitikia mubunge wa gicigo mbunge getianisti ayuthi wabekira atakiri utongere buku kendo tira batikumba kwithira betiwa nyuma ayuthi programs ira chonde chikeza chikendelea ndene Tigania West ndio ndachiita wani ati myakaliba Tigania West ukenze nyi contract barabara ukenze nyi contract yambi chonde chiri tukulitawa ni akaliba Tigania West nenda ku make sure ngo emphasize on that nikenda ndo wetu itadangu ira chike ikulitwa ndo wetu yotezeka beche chetu chochoka in the constituency na moso ayuthi beto bakonera ngo yao wala bayo tene no construction program inachonze chikeza chikira na national government in our constituency to make sure to mobilize youths nikenda baya ko with application to baikira ndo to consider na nikenda bali tangoira by priority secondly kuina program tukaiza tu inio program ikaiza ile utenzia kaiza ile ofisi indene ya ofisi ya member of parliament Kenya West program irinzira iri ya utezeria uchoera ayuzi betongoi tila sima to bachore ngoi cha government batukami kashua we yana wezeti na bantu yatu we BCom kana Bachelor of Commerce Finance and Accounting bantu ya uyonze tukaiza tukila yansi na banks nyingi ndene ya nzetu tukona many banks tukona burato ba position bakalita ibarwa in private sector nikenda tomba okab bantu yana yale ya Christian employment in our schools matters of education tukaiza tukiona burato kulobe for more positions na burato utezeria akaribe Tigania West baraba zomerete course education muno youth tukona burato batezia na burato ko fight for their space nya baroira cha na watu the members of parliament chikaiza chieta baroa then every one kila wandi tukaiza tukiaya na baroa na tukiandikira kiana burato kuomba okay utere ne rurungirwa wa police service national police service idaraba with the recruitment tukaiza tukiaya na kia kona chances zina tuwetu Tigania West bakona na bona twanya tungitora tumbikikoza tukionekana
tukayana kile antu betu mantone ya forces tieto mantone ya nini chonze platforms chonze cha government ila chiko ndani tingoi kwenda tukigera kia kumeshua na betu bakwandiko na kuona bana to bateria Okay, nindibyo kwa thai ukubwithia a different kenda utira at least kiri siasa ira chethere chikita na mbere no tundu kuona bra kwithirite akwina siasa maybe chia kurumana a siasa chia mpathu siasa chia ndwa uwekiri siasa chia kunindibyo ngo kubwithe kenda at least gutira kaita nkaro wita kuromba kura kana kuringa siasa ikukwithira kwirina theire ikukwithira kwina urumwe na kutikithira kinya akukioneka ndwa na kinya kurumana akimichamanio ya siasa. Haya, uramkubedia oni ndinga siasa chiakwa tekuwetantu. Ndebedia siasa chiakwa tekurumantu. In as much as kwe anto bakweza waendu mana bambariria mbaya ndene ya ikarobira bya siasa. Oni am focused on delivering to our constituency. I'm focused on delivering developments to our residents of Tigania West. Onde focused ke kulitera antongo isana na hoteli antongo ena bila bya kwande na byo binini na inko menya anto baba inge barato ko chindana nabo iteki ni ba okirite nikenda bomba kuruma na kudhokia project ira yesterday turali na function ndone umoe use mwenzangu akiro na machine ira to kwayana cha pressure akiro na karavati ira to kwayana and currently as we talk karavati ira chiromeri weta chora otuko ira to ayana itaraka kombo which is very bad na community nizo limrima teu na tukaiza tukita media nikenda yombe kwa address mantu na yombe kwa na mantu akiro tongeria boti yani withirite utwana kwina lupus kana marinya uwene ndiwe wakanya imbio kabwite tofauti kendo utira maybe akuthina mtungi agukira uwa muga atikubwithia kuma muga yako yukia giti akwina mantu kathumbere yethirite ya ikwama. Okay, uni itarenka yukia giti ki right now as we talk personal assistance wa kana CDF manager hazarari omwe dene Tigania West oni taranga ukumeti neki obora wondi kaza ndena personal assistance na personal assistance baba yako pale tuondeta information ya bora wondi kuendelea nikenda bomba hiyo iko zina cha ntobe tu bonze kuma every corner na kindene wondi uchietu haza ndena representatives wako wanaba ndeta information na data ya kuona mantu ya kuendelea na ya kuona nguira chikuendelea dene Tigania West kana zinaira antu beto ba kulukira tukaiza tuina ngoichi kuendelea on development tukaiza na development ira to follow up ningo ke respect projects ira dina residents bara dikenda tomba ko move along as a community. Thank you. Akina tukirikia akwina mtu akauria atirine ndi muyuthio naigwa kuga kwina miradi akomba kwithira kireta na koyana machine na koyana karavati na mantu jangi ja maingi ko waka uri kiuria ina agwita mbeca no wa mufund kai na kandona mali karene ndi au musupport kana we kau kweri utukenia kenda mimi to munenkira kura ethira ndi akiconcentrate na uchoke mbeca ciawe na ararita. Okay, zai inyambere ta announce siasa. Nantira announce kuromba iti. No ndatetherakia. No ndathomethakiana na Mugare Care Foundation. No ndaikaira kalwati. Na barabara chetu ithoki sana. Why was I doing this? I was doing this for the best interest of the residents of Tigania West. Na wethaki okenda constituency yetu tutikazia toina thina nyingi mno. Kwina amwe twanera ngari tukaita tukaizira tutiumbota la kurere. No tubomera okuluka. Ndaitanga national leaders barabario kandoni calverts na beyond the kabiji. Bantu yayo nde David nikenda Tigania toikora. Bantu yayo nde David nikenda toitana mbere. Tiane na mbeche nyingi sana. Lakini uni ninaona hivyo hoya bidden set up na register construction company kwa nikenda company na register yomba kuweza kia product cheaply na tauchi with at a cheaper price tuweza tuwatedia cho community. So no ya broko na mbeche chike nyingi ki constituency na chika remote tumika na jile maana. Lakini ukigwa ile ki constituency monto ya Kiaro constituency no ita ukoona mbeche chiko ya umwe na chabangi lakini ngoira itekete ni ngoendito sana mwakabangi bakori na kurita mbecha ti mbecha chitumirika ni umwe na akili kumenya how to make the little that you have make is again to kinene now this happens through ko strategize kubangania na ukoona tuita ikora gintu kira kwete unini kwete
kwete ombe inya gintu kira wengwa kana construct gintu kira wengwa okay okaya na kile sindels na kia save on a lot of cost so antu abengi bakorwa na oni sana aimura kina nitete meti choko in development uchionze angwenda uboni atiri tina lazima hizo ina mbeche nyingi ni kenda with development you can have little ukawatu ni community na waita mbere boya na development chikabezeka boya amtoraka ugaenda tumwe gitikenda nende to mwagitira gachoke mbeche cha wethirita gitumira mbeche na mbecha hii mbizirite ngitumira tia kwire nyanda zankiwa so anje kwa na interest kwa rely on the well-being of Tigania West yani weya boko na matera yonze kubize ndebije nikenda tutezia Tigania into baraba kuwa bakaiza bakiro ya na development ira to kubizia na ni antu baraba aligned to the people who we are competing with nuntu batiko na maweya nuntu batu turiona thina ira ina antu twabaikirwo kio twabatezi batu tukubizia mantu yara nuntu batu tukwenda sana twibizia nuntu tukona kuina thina na thina ni tukwa address nuntu bezirite bakira ikabwizwe itarene na utibubwizika okay anibaka sana daktari na mushimono tubagutikire kwa studio chetu kwa kanya ombe kudurokele kamera wariri mukari wa Tigania West ankoira kariba Tigania West zai kariga kura on sympathy yoni boelie thina ira tukulukira bone ngoira kuburitira bombe on support na nikaomba wiki Tigania mbere nakaomba kuramana na babe na ubutethia na njira nyingi asanteni sana ndugu sababu ndimo mbete ombonia zai na tuendelee kuwatanira tuendelee utethania nikenda tomba yote mbere as a constituency thank you and may God bless Tigania West amen thank you so much mutegerwa Meru TV ni baya mno tuthiatira akumenda twambiririe kirinde to chia Meru TV rukirete na mbere na tuthiatira no to bibango kathomba ni tete na mbere akiri Meru TV kenda utira no kuthoma no kumenya na kinya we na kanya kinyega kuirirwa andu mbere chikomba kuthira chigichetho na mibango ile kumba kuithira ikireto mitandao ne tu kwa Facebook na Meru TV Kenya na kina YouTube ete na mbere na kumba kuithira we tuthiatira no tukachokera ndene andaketi kuraya ana mibango ingi kathumba hibaga sana mheshimiwa na tukutikire kwa Kristo chetu cha Meru TV thank you for this platform na inko Mungu nadhani mezere FM amen and all the best asante thank you hibaga sana amategeri wa Meru TV